biu puelen zong tia pom ding chung pen ti pai pai ama yang thanok dalam hi igam pum biu hi isim phat diu hi kadai ma ma no no kadai diwa ka ta san ma ma phat chehin cái chi sim na diwa hi obstacle tam piung ding hi khát na chu Manipur hi gam hau sa hi lo hi revenue code base lo funding hi tan zo hi central government na pada central government chu na ki ngam hi e chi ba na chun i chen khom pi ho ami tam te ho rin development thu hi phad le atam thei pe ni ama ho chen na kol ka chung hai cham sung na kon ki man thei le ti lung bia lung ko jong nei ta ti kom ka la hi e ho ka ma pa da ni pi thale ho i ti ho kom jinga pan kom ngai development langa pan kom ngai ba na i ga mo hu bit na ting ngai pan kom ngai Dampi Reserve Forest Tivin, Hanching Reserve Forest Tivin, Cheklapai Reserve Forest Tivin, Oilaya Chivu Chandrakirti Park Tivin, Henge Lankaratu, Gamle go who took the thing intent Dita Hiaile, Pacha Romnai, Igamo, Tingi Puchai Saho. Ting phung ke skate or sakit dinga plantation bolde hile pacha romnai hilla agam sunga cheng hang sunga house ho chule hang sunga ki loi khom na lam kai ho to ki hong tu in ki bol the le phading hi ti chu hi lo wa hang sung house ho ki dong lo hang sung ki bai hom na lam kai ho he pha lo wa ki ta bang ki long ki bol ho hi Mipi apart sia voiceable hello zong le mipi tha thanga dinghon palila di wen chu chan pro district a dia thaleng ka chan khom pi ho ka tin no mi nei azi chu a history tham khan nang bera hi le da pi reserve forest ki te ho bang hi forest Act 1927 na kipedung zuya ko procedural steps na ram khatla ding mahi ichoro hi tu chana ka finding na hin isubulit lawa circle officer kali recommendable mana reserve forest are notified ki bolzing it's a very basis lawa a procedural lapse na nei ho hi ikitho khom wa hausa district pumpia house ho kiloi khom na thari nei wa mi pi thale ho to ikiza ma do wa kitho the the kitho wa thinglang mi te thinglang ga ma ki ba hi win gam ina ven bi hi win icho si hi british te khangui la ya anok nop na wa T la thai na di wa Forest Act na man 1927 na kisim chu e ho chu nga lo a British na simple chu a hana cheng agam sunga cheng mi ho house ho do ding a consent la ding ti ho provision no hi ai chu ho cha chu ki zui lo wa ga mu ki la ho he dunia hi ti hu bit lo wa hi la thing ha mi te he agam to isu khana hila che chau thei ichi Indian Constitution framers on recognize and bolowa himhami nazo si 5th schedule 6th schedule helwa le ho Manipur adinga 371C no ya protection in appeal hi ichi eho ikan tawwa midam ho exploit thei hi lo wa economy wi siam tu wa igamu ade hard la mi ho to ki
ดินเตะที่หิพาดูเลยที่ protection ของจุ่มหิอย่างเดียวพอเราเห็นรู้นี่เห็นเลขซิมเลขทีมละไว้เลย officer ลีนตานี่ว่าไม่ยอมเลยเวลามีหัวตัวเตะดิ้งอาชูthe first generation literate or educated or second generation apa kang apu kang lekha na team lekha na simsan ni ihom mama layo consensi ki kayong la ma consensi en chi siempong ai lawai le chilai hi zomi influence area chilai kuki influence area ti ho provide boy lai se wai mini noise di ichot pha di igamuyang khang taw lo din igamuyang bit lo din itu icha te we moi chan di we ti tu ne se ko no he